bafethu ngicela ukunitshela namhlanje nisho nakwabanye ukuthi sizobe sidakile ngisho manje ningibuze kusasa futhi ukuthi so emva nje kwenkonzo nizela kumina ukuthi lento ebengiyikhuluma benginamanga na mina mangitshela umuntu into ngithi ngiyamtshela uNkulunkulu ukuthi baba lento mawungayenzanga ukuthi ngeke ngisakukhonza ngisuke ngiyeve ngenza ngoba ngisuke ngenzela abantu ukuthi bazi ukuthi ngiyayeka ngoba kusho uNkulunkulu wethu njani asebenzi so ke umoya ngcwele njobe khona phakathi kwethu ubesifuna sesithi isikhathi bazalo sihamba phambili esele ngemuva uyabafuna abantu kodwa abantu ababatholi ubezwa abantu sebethandaza bele kude bafethu akusizi kusambeni siyentabeni siyothandaza entabeni ngiye ngibuke nasentabeni la emthandazo lenziwa mhlawumbe nje kuthiwa kuwe entabeni yasebanibani entabeni yasebanibani ngithi mina engathi ngakhona amadoda ayohlala ndawonye athi azofuna ungakhulunywa kumamaki kulelwe entabeni baba uhlatshwa amatshe uyabona usuke uthayi ungekho uhlatshwa amatshe baba ube into engelutho asikakafiki kulelo zinga lokuba zisebenzi zenkosi thina abapostoli siseyibapostoli mzukwane safinyelela kulelo zinga lokuba yisebenzi zikaNkulunkulu le mfihlakalo lathina iyothelelwa ebandleni nebandla lifane nobani nathi umibandla ulibona linje isho something leyo nto isho ukuthi nathi silibele obaba bahleze ezantsi uma mzwana obaba khuphuka babheka phezulu nebandla lesibona isidingo ukuthi no hayi man mawufuna uNkulunkulu ambheke ezasi kuyakhushuka bafethu manicabanga singadla itambo sidle imifino sidle yonke into bese sinaba ukuthi sokwehlisa uNkulunkulu mase sifike la uNkulunkulu akadlalo kanjalo ngeke sithi mase sisuthi la suthi isitambo sigcwele imali emaphaketheni sicabanga ukuthi sofike sehlisa uNkulunkulu ufuna thina sibe empty ukuze asenze njani uNkulunkulu asigcwalise ukuze sikwazi ukukhuluma indaba zikabani zakhe hayi zethu nezemizi yethu lento kusakelana nithi nemoto ezinhle nedriver ama-Mercedes basalone uNkulunkulu ungiblessile I've got a nine room house and ngiyibona igrace kaNkulunkulu akuyona igrace leyo igrace ukuthi ukholwe kolwe lento yemoto baba nje umbona ngidrive imoto nje ngiyasebenza senza umuntu le angina moto angina mali angina lutho ngicela bona inkosi uJesu ngiyasebenza uma ngiboleka iMercedes Benz uJesu ngiyabonga lo nkosi ngiyabonga ngizokwazi ukugibela ngiye la ngiyakhona ngifike ngishila kungikhulume yini engatsaka ngayo ngalento ngoba kuyona yami lento ekamoya ingcwele njengoba umbona ngila nje ngilethe yena umoya ingcwele ukuze akwazi ukukhuluma nabantu ngoba beyingekho enye indlela yokuthi umoya ingcwele akhulume nabantu bekufanele umoya ingcwele angithwale ngemoto mase ngiphambi kwenu anginalutho ngithwalwe uyena umoya ingcwele uye lo okhulumayo lo bengikhulumayo angikukhulumi ngokwami. Mangwe so mzwole sehla sakhumula amabhantshi sathi inkosi angifanele leligama engibizwa ngalo mawufuna ukuthi kaJakobe ngafundisa imanga ukuthi kaJakobe chapter 1 verse 1 19:18 bazalwane ayibuhlula ukuthi ushumayele izwi likaNkulunkulu kodwa ungalenzi ayibuhlula uyishumayelelana into njani uthini abantu kanani bazalwane bazalwane makho ungaqina kanjani abazalwane ungaqinanga ngoba inkonzo mayizohlola umoya ingcwele ezohlola inkonzo uyiqala kubani kuwena abesehla ke eyakubazalwane bazalwane lezi inkathazo nizizwayo yebo inhlupheko lenizwayo neyizihlupheko isho lento ukuthi umuntu enihamba naye walingwa naye wezwa ubuhlungu wezwa inhlupheko usho ukuthi mawamukela uJesu umamukela nani nenhlupho zakhe muthi uthatha inhlupho uzilahle bese uzwa kuthiwa uJesu wasifela abazalwane ukuze thina sicebe hayi man mase ungasacebi ke uJesu uyamkhonza ngoba ucebanga
sikhonza uJesu noma singacebile singekalutho ngoba uJesu simkhonza nenhlupheko zakhe. Qedile. Asamukele ngathi umoya ubhala. Bafethu umoya ngcwele umuntu uhlala kithi. Uhlala phakathi kwethu. Manje ngangikholwa lento engishoyo. Mina ngathi abazona ba-4 futhi umoya ngcwele bazona nikukhumbule lokho uyacelwa. Bishop mfowethu uyazi letho umoya ngcwele uzonjani uyacelwa ngoba siyothi sinesipaphatha abantu ngomoya ngcwele sisho abantu ngempha siyothi sipaphatha abantu ngomoya ngcwele uma upaphathiswe ngamandla ngomoya ngcwele bafike ngeke uvuke so lembona into ethi upaphathiswa abantu ngengcwele ewala kingi ngeke Nkosi ugcwaliswa ngamandla kamoya ngcwele namhlanje uvuke kusasa unjalo. Khona izinto umoya ngcwele azikhulumayo kuwena ethi yabona ke wena engashe ebantwini ngoba mase efikile madoda elithi iBhayibheli liyaqondisisa eso ha mase efikile athi yabona ke wena manje umzalwana akaqoke kanje ngikhuluma nawe uthi uyahamba esibukweni uthi uyafika esibukweni ufika uhlala esibukweni ngikhuluma ngomoya ngcwele njalo ngithi uthi ngikhuluma ngomoya ngcwele ehlala nomuntu hayi nabantu uthi uyafika esibukweni uthi uyazama uthi vele utsheke ngalelanga sikugcwele umoya ngcwele bowujwayele ukugqoka ngendlela uthanda ngayo mase efikile yena lokho okuthanda ungabusanjani ungabusakwenza kodwa wenze lokho ongakuthandi akugqokise umoya ngcwele athi hayi umuntu wesifazane kwanje nceke Nkosi liphi ibandla mfowethu elalikade linomoya elalenza izinto zikamoya engani namhlanje bafowethu nithi abazalwane banomoya ngcwele siye sibone ngisho izingane zethu sihleli la ingane zethu sihleli ishe ubone umusi ubone imfihlakalo yentombazana ihlezi la imfihlakalo yentombazana ubone unkosikazi imfihlakalo kankosikazi kodwa enomoya ngcwele. Umoya ngcwele akaphuzi ngalo athi mawethu ugqoke kanje kodwa wena ngoba phela uma wethu ugqoke kanje wena uyintombazane esontweni. Amanye amantombazane miyokubona ngoba umoya ngcwele usebenza ngomuntu ukuthi ahambise umuntu phambili ukuze abantu babone emntwini balingise lowo muntu ugqoke kanjani wena baba njengoba kukhona insizwe esontweni mazibuka zithi oh baba banje kusho ukuthi nami ngizokhula ngibe ubaba onjani onje.